ahari shayi 3:45 z'akasheshe Cardinal Kevin Farrell Kamarengo wa Apostolic Chamber niho yarangije okufa kwa Pope Francis okuruga Casa Santa Marta. Pope Francis akahabwa ekitanda ahari Augustine Gemelli Polyclinic Hospital aizobore rwa 5 2014 ebyokwezi kwa 2 umwaka ogu wanyuma yo kutunga obuzibu omubihaha okumara ebwire burengwa. Amagara ga Pope Francis gakongera kutegana okuhitya obw'abashaho be bashoborere kuyabera ine pneumonia aizobore rwa 2 2018 okwezi nuko kumwe. Wanyuma y'ibiro 38 Pope Francis wahato warwo magara gensa ari mu irwaro. Pope Francis akasibura mu irwaro yagaruka mu makaje aga Casa Santa Marta ahabeire na janjabiro. Umwaka gwa 1957 myaka 20 y'obukuru wabari wabo umwihanga rya Argentina George Mario Bergoglio akashemezwaho ebihaha bwanyuma yo kutunga endwara yabeire niteganise ibihaha kuyagumire nakura. Pope Francis yaguma y'uburemezi omubihaha bye itaretire yayemereza no kutayaya umwihanga rya United Arab Emirates mu kwezi kwa 11 umwaka gwa 2023 awekiri kumanywa nka influenza ningashi lung inflammation. Mu kwezi kwa 4 umwaka gwa 2024 Pope Francis akahinduramu ombetabo ebiri kushiganisa okuba papa bari kushendekezebwa mu kwetwa liturgical book for papal funeral rites, kandi ebi nibitekatekwa kuba nibyo kuza kushiganisa okushendekerezebwa kwe okutakarangirirwe. Omucyandiko cy'ekisya harimo ebintu bingi ebyahindwirwe ebiri kwija kushiganisa okumbirwa papa guri kuza kushendekerezebwa. Burigera habigambo bya Archbishop Diego Ravelli master wa Apostolic Ceremonies yashobora ku Papa Francis yashabirengwe mikoro yo kumushendekereza irube munonga etakaza mu sente nyingi ari kugira ngo amanike gashemere korekerwa omukwikiriza onka tukumoreka nk'omuntu w'amani.